أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كاملين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا خشكو برا جبوي أم دردی خوا خبر بدن، بحثا درمان و چاره سریا بکن لوی قاده ام جویانا. الحمدلله ام مسلمان خدا ام کرنا یک امت خوستیه به امتی ام جیر عبدیتیه بکن. استعیذ بالله. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني. رب مدبي جل جلاله. هاف أمتكو يك بارچه يك وجودا أمتا ويا أشي ربي وما جمر عبديتيه بكندبي. يعني خدا خوستيا أم ببن يك أمت أم جير عبديتيه بكن وام درياوي دا بمشن دمي بري ام يكون متبون ام لدورا قرآن وسنة جويان ام بونا يك وجود مع عدالتاني سر دنياي مدنيتك مزن مع واكر براتي خوشي سعادت هاتف دنياها. رب ما إيقاظ مكر شمرقوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قالي مؤمنة إطاعة خدا ورسوله بكن بفرا نزاع ونقاش نكن. أجر ون بفرا نزاع بكن نقاش بكن ونجهفدوا بفلشن ونجهفدوا ببن پارچه پارچه پاشی بهناوا قوتاوا عزتاوا وجدست هره تی اطاعتا خدا و رسول ویدا و دبراتی و دیکیتیه دا صبره بکن. محقق خدا به اهل صبره ریا. گلی برا پاشی ما نزاع پورکر ما نقاش پورکر امبور پارچه پارچه بناوه مذهب هم کرن پارچه پارچه بناوه نتوا هم کرن پارچه پارچه بناوه سیاست هم کرن پارچه پارچه پاشیجی سر متوادان تواندن ام تف پرچقاندن عرده ما اشغال کرن ناموس ما ویرار کرن نسل ما افساد کرن انسان ما کشتن ما نکاری بو تشتک بکی. ایرو غزة فلسطين عزم امن لبلد فلسطين دا كفر سر كفر نهشتن ناموس مسلمانا تالان کرن زاروك مسلمانا کشتن پرچکاندن گوت نفسونینا بلا شعی سر خوبوانه شنن پاشی دست جیدی کرن دست شعیه کرن گوت نفشعینا ون سنینا حوالتی جوارا نکن. گلی برا لبنان کفر سر کفر دی سنهشتن بصدا زارو که مسلمان کشتن. یعنی جیه کو خواستن تفتالان کرن حتی دو افغانستان شانی سر مسلمان کشتن تالان کرن باجاره و خرا کرن. سوری جیدی تره تفگلی برا غزه امن فلسطین امن شام امن سوری امن افغان امن کرد ازم ترک امن ایرو ترکستان روشیلات امن گلی برا بروینا عالم اسلامی تفهاتیه تالان کرن تفهاتیه اشغال کرن یکی سر خوشوار نتوینه قیمه واجیر نای
دخوازن توا بکشن ایمها بکن گلی برا جبر بینا لازمه مسلمانش خوره درس و عبرت بستینش و منظره ها چتواری سیونیزم چتواری و شیطان ترامپ ملی خودان هفدو دخوازن مسلمانک دنیای ده نمینه مخالف جوارا دخوازن سر توا بتوینن دخوازن هر تشتی و تالان بکن یکی کو سر خوشوارا نتوینه فرمان وارا دکن گلی برا دو جبونی سر خوشوارا نتوان ایران بومبه کرن اصفهان بومبه کرن تبریز بومبه کرن تاران بومبه کرن دی مدرسه شجره طیبه ده 107 هفزارو کشتن هفزارو که مبون لازمش بر ویگلی برا ام وی دردیش خوره بیخن درد ام وی دردیش خوره بیخن درد اف درد امته درد مسلمان آیا صدم واناجی تبجبونی کوم کتنا تفریقه دا جبر کوم کتنا اختلاف دا تفریقه و اختلاف ام ضعیف کرن ام ذلیل کرن ام شفدو پارچه کرن خلاصیه و دردو کلا جارک دی وگر بال خدا ویا وگر بال قرآن پیروز ویا وگر بال سنت محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دیا جبر وگلی برا لازم جارک دیم ببین یک وجود خدا عز و جل ام کرنا امت ام کرنا برا شفرا مؤمن برای مؤمنه مسلمان برای مسلمانه پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام دبه لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ای مسلمانو حسدش هفدو نکن بازار سر بازار هفدو نکن جبوی گونش هفدو نغیدن بغزش هف نکن پشتاخو ندن هف وكونوا عباد الله إخوانا أي عباد خدا بمن براش أفرا المسلم أخو المسلم مسلمان براي مسلمانا لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله مسلمان براي مسلمانا مسلمان ظلم المسلمان ناكي مسلمان بچوك نابيني مسلمان تركا مسلمان ناكي ويبتني ناهلي ایرول کودر مد برچقینن ام عبدید به سرم پینایشه حال بو کی صبح سرامه گلی برا شبوی بینا لازمه او یکی تیا خدا و رسول وی خواستی جارک دیم ساز بکند لاب خدا جارک دیم ببین براش افرا جارک دیم ببین وحدت اب امر خدایا امر رسول خدایا خدا عز وجل امری مد که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا گلی مسلمانا تف ربن خدا بگرن قرآن پیروز بگرن بسنت رسول بگرن شهبدو قط نبن پارچه پارچه اف اختلاف و تفریقه ها صدم زلیلتیامه و سبب کو ایدی امش دین خوشی دور دبن یعنی هم دنیا مج دسته مدشه هم آخرت اما رب مجل جلاله دبه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا او کو دین خوکرنا فرقه پارچه پاشیبونا گروب حزب تشتكت بوارتنا تشتكت شعر بقلي بلا تفرقتي هم عذابه هم حرامه هم گناها خلاصي كجارك ديم وگر نبال اسلام ما مبنى برا ام صفي خو بدنا هاف ظفر ند قوتا مادي ديا سركفتن ند هجمارا زيده ديا دماكو ام هندك بنجي ام صميمي بن ملي خو بدن هاف ببن یک وجود ظفر جبال خدا ويا خدا ظفر دیده
دەمام مستحق بن وەکە دەورێ بەرێ وێ جارێکێ دی زافەرێ بدێ مەگەلی برا ئەگەر ئەم ملێ خۆ بدنە هەف ئەم بنیانێ مەرسوس بێنە وجودێ سافێ وەکە ڕساسێ ملێ خۆ بدنە هەف وێ دەمێ خوداوێ جاکە دی زافەرێ بدێمە بەروێ دەردێ مەی مەزن تەفریقە و ئیختیلافێ ناممەنە چارە سەریاوێژی وحدەت و یەکیتیە گەلی برا لێبەلێ وحدەت و یەکیتی نە بشیعارەکە زواتەنێ لەسەر عەقیدەکە صەحیح لەسەر ئارمانجەکە قەنج و باش لەسەر ئیستیقامەت کۆم بلێ خۆ بدنە هەف بەروێ لازمە ئەم ئەوڵوان ئیختیلاف و تەفریقێ دیرۆکی تەرک بکن تشتێ تاریخێ مای چوو کەسێک نکارێ وان مەسەلێ تاریخی دیرۆکی حەل بکە ئیرۆ ئەو ئومەتێک بوون هاتون چوون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أو أمتك بون هاتن وچون تشتي وان كريجواريا تشتي وكريجواريا وين جعملي وان آين سوال كرن أو چون جيشنا ربي خوا وظيفة خوا أدا كرن چون اگر ام دیروکه بخوینن جبو یک مقصد لازم بخوینن جبوی درس و عبرت بستینن جبوی جارک دیم جی نکبن اختلاف و تفریقا دم بخوینن جبوی عینی خطا جارک دیم تکرار نکنم بخوینن نشبوی دشمنتیایی رو بر وگلی برا اول امه اختلاف و تفریق دیروکی ترک بکن امه حج اهل ایمان بکن جبوی الله امه حج هفدو بکن خیره هفدو بخوازن لسر توحیده لسر قول لا اله الا الله در رهبرتی محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم دا امه بجوهن برای خو بدنا یک جهتی استقامت یک آرمان جما حاکمیت دین خدا بری چند سالی وک شهید امام حسن البنا گوتی آرمان جما رضا الله پیشیبان و رهبر مدویر دا محمد مصطفى صلی الله علیه وسلم دستوراما قرآن پیروز ریامه پی رهبرتی محمد مصطفى دا خبات مجادله جهاد و دوی ریدا ان تمنیا مزن و بلند شهادت ادریا خدا دا دوی ارمان جیدن ببنه یک استاد بدیع زمان رحمه الله چید بیشی قطعه که بعظامت مزن بله بخترش دولتك بشان وشهرت بري ببخت ملتك بقيمة وبرومات بلي ضعيف مايي چار سرياوي اتحاد اسلامية يكتيا اسلامية اف قطعة اسلامي اف عرض وجغرافي وهرم اسلامي اف ملت مسلماني عزيز وبقيمات چار سریاوی یکیتیا اسلامیه اتحاد اسلامیه گلی برا اگر کجارک دیم بزیورن خدا جارک دیوی شان و شرف بدیما رب ما ام کرنا قنج امتا دما ام وظیفه خو بکن جارک دیم ابن قنج امتا باران تی ناخوازم زحوه بسکرینم آیتکی بخوینم مانا بکم و خلاص بکم رب ما جل جلاله دبي وجاهدوا في الله حق جهاده حق دريا خدا دا جهاد بكن خبات بكن مجادله بكن هو اشتباكم وين نقاندن وين هل بشارتن دناف ملتا دا وين مؤمن مسلمان بمتا اسلامي وين هل بشارتن وما جعل عليكم في الدين من حرج
دی اسلام ده دین ده جی تشتک زحمتی یک زوردا یک نجور نشتیا اف دین دینکی راحت دین حیاتیا ملت ابیکم ابراهیم تابعی دین و ملت باب خو ابراهیم ببن هو سماكم مسلمین من قبل و فی هذا ادوه کتابا پیروز دا و کتاب بردا ناوه وکریه مسلمان ببن یک وجود ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس بويكو رسول ببن شاهد پیشیوان لسر و رهبر سر و ونجي ببن شاهد پیشیوان میثال انسان دیرا فاقيموا الصلاة لميجي خو اقامه بكن واتوا الزكاة زکات خو بدن واعتصموا بالله خب خدا بگرم دین خدا بگرن هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير او مولای ویا خودی ویا آریکار ویا چه خوش مولای چه خوش آریکارا اگر جارک دیم ببن مسلمان حقیقتا اذین آویم شخورا بس بکن تفریقه و اختلاف خوبا جن کنار و جارک دی ذي عزة وشرف بديما خدا عز وجل ما بيخي يك وجود اختلاف وتفريقنا بين مراكي خدا في امتها جارك دي عزيز بكي دشمنه في امتي قهر بكي پریشان بكي دولتا سيونيست وحوال بازي حوال داري وي اكواري كاريه پیردكن وانا ذليل بكي مهزوم بكي مغلوب بكي خدا جوتوا راضي بي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.